Djeco, dobrodošli na likovnu kulturu. Ponovit ćemo. Koje su osnovne boje? Prisjetite se. To su plava, crvena i žuta. A koje su izvedene boje? Izvedene boje nastaju od osnovnih boja, a to su zelena, narančasta i ljubičasta. Sad imam za vas jedan zadatak. Koju izvedenu boju možeš vidjeti na ovim reprodukcijama? Kažemo reprodukcija zato što nemamo pravu sliku od pravog umjetnika ovdje, nego reprodukciju, odnosno fotografiju te slike. Ajde pogledajte. Ovo vam je već poznata slika. To je slika Slave Raškaj, naše hrvatske umjetnice. Ovdje vidimo izvedenu boju zelenom. Ovo je reprodukcija slike Irisi Vincenta van Gogha i on vam je poznat, već smo pričali o njemu. Ovdje vidimo zelenu i koju još izvedenu boju? Narančastu. Plava nam je osnovna boja, ona nije izvedena. I ovo je još jedna slika, krajolik s leptirima. Koju izvedenu boju vidimo na ovoj slici? Narančastu, tako je.